Iyabe talapuking panalangin tamo ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari, Mr. Henry and Mrs. Frenchie Evangelista, Mrs. Yoli Pineda, at karing sablata mong kapatid Meyango Bie, lalong-lalo na kareng alanong makaganaka, Karela.
Kaya nakantara ginusiwan tayo, kaya nakanbalena siwan tayo, kiluting miyaya liwang papagmasuwasyan, karing misteryo ni kaligtasan. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Kaya nakantara kang Kristo magpamisan, kaya nakan kang Kristo makikaluguran, uling yaing dalananing kaligtasan. Kaya kanwanan niyang akamtan. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Ning kasiwan dapat iti patunayan, ing Diyos ing sablayang sukat mirangal, ing kasiwan sukat pagparangalan. Nune in Diyos yang paligayan. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Ingkasal pantayayanan ating kasuiwan, sukat ingweta patunayan, alagad ning Gino at kayang tutuburan, aus ning Gino ang pakibatan. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tarsisyong kaya na kanyaing apusan, king kasalpan tayanan at katapatan, harap taman dimbuang isa't ang kasalang, hinginuyang kayang kimbilan. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Kaya nakantara ing ginusiwan taya, kaya nakanbalen na siwan taya, kilubding miyaya liwang kapag masusyan, karing misteryo ning kaligtasan. Tara, Tara, sumuyo tamu. tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Kaya nakantara kang Kristo magpamisan, kaya nakan kang Kristo makikaluhuran, uling yaing dalanan ing kaligtasan, kaya nanwanan niyang akamtan. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamu. Tara, tara, ginusiwan niya.
Inkasaywan dapat iti patunayan, ang Diyos king sablayang sukat mirangal, inkasaywan sukat pagparangalan, nunehing Diyos yang paligayan. Tara, tara, sumuyo tamo. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamo. Tara, tara, ginusiwan niya. Tarsisyong kaya na Kanyaing kapusan king kasalpan, kasalpan, tayanan at katapatan, harap daman din pangis at taong kasalang, ingginuyang kayang kimbilan. Tara, tara, sumuyo tamo. Tara, tara, ginusiwan niya. Tara, tara, sumuyo tamo. Tara, tara, ginusiwan niya. Antimetong familia, mitipon tamo kilagin ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutamang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Makatipon tamon timeto nga familia, susuyo king hingapong Ginoo at king kayang altar at king kayang balayan. At siyo tamong ngeni keni ban kilalanan ing katamong pamikakapatad at pamisan metong king kapakumbaban king arapaning Diyos sa susuyuan tamongan. At kabang pagmulan tayang pagmasusyan ning misteryo ning lugod at pakalulo ning Dios kaniting banal a Eucharistia. Haminan talat pagkalungkutan detang dakalapinandit etamo meging mapakumbaba king harapaning apong Ginoo at ning balang metong anyawaran tamo ing kayang kapatawaran. Ginoong Jesus, ika ing patula karing tapat king kasunduan dake ka Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, ika ing babye babalake kami, laban karing huwad a profeta. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ika ing mamantabi kay kaming tuntun king tururat aral ding banal a kasulatan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iyuli nakatamongan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang totoo, at kapilan man malugoday pa, ing pamaningat mo miraras lipat ning angganan daring lahi at balayan, karing puso daring sablang mabye. Ding padera tatalakat pilatan mi, ning makapaunang pamanatol, malasaklasan alalam ng alino ning makayat siyat mong gamat. Idinganadwan mi king kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibiyem po ang magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king katlunang sulat San Juan. Inyang miras ne ing matas a saserdote, ihilkiya kin templo nga anak ang safan. Ikit ke kin templo ning Ginoo ing libro ning kautusan. Binyena kang safan at binasane, kaybat mintaya king ngari at ngana. Binyeda lapuring talasuyo ring salapi karing taong mga siwa, kimpangalari ning templo ning Ginoo. At nga na pang sinabi, at inya pong binye libro kanako ihilkiya, binasaning masikan kingarapanan ning ngari.
Inyang dimdam na ningari ing mababasa king kautusan, ginabak na ing susulod ng imalan, uli na ning lungkot na. Inutos na kang Ilkiya, apari, kang Ahikam, anak ng Safan, kang Akbor, anak ng Makya, king Kaliim ay Safan, at king Mayordomang Iasaya. Ing manyawad lang kausukan king Ginu, para king ngari at para king mabilog gahuda, tungkol kin turunan ning libro. Nga napakarela, maraguling muana kaya katamo ning Ginu, uling eragewa ding makatwa tamo, ing sukat marapat asasabyanan ning libro. Pepayawos na lang ang aring Osyas, ding manimuna na ning Huda at ning Jerusalem, at niyabe-yabe lang mintaking templo ning Ginu, akayabe rin pari at propeta, at ding ega-naga ng memalen, kalulu at mibandi. Binasa niya karela, ing mabilog a libro ning kasunduan, ameyakit kin templo ning Ginu. Tinalakadjaketang paglugalan na ningari, at ginawayang kasunduan king Ginu, king tuparan na laring mabilog ng puso at kaladwa, ding kautusan at tuntunan. Antimo ing makasulat king libro. At may ngako laring memalen king tuparande ing kasunduan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Ginu, ituro mo kako ding kabaldugan ning kekang kautosan. O Ginu, ituro mo kako, ring kabaldugan ding kekang kautusan. O Ginu, ituro mo kako ding kabaldugan ding kekang kautosan, at kako lang pamintuan king kapilan paman. Pagkaluban mo kong pamanalastas, banking mabilog kong puso, kako lang atuparan ding kekang kautosan. O Ginu, ituro mo kako, ring kabaldugan ding kekang kautusan. Papanatilian mo kong maminto karing kekang kautosan, uling kareti ing ligaya kakong kamtan. Saupan mo kong magnasang tupad, karing kekang tuntunan, at aliwa ing pekwaltan ing kakong sisikasuan. O Ginu, ituro mo kako, ring kabaldugan ding kekang kautusan. Emo pabustan ing sikaswan ko laring bagay aalang kabaldugan, at kalupaning pengako mo, mipala ko sa, ako, pagnasan ko lang tuparan, ding kekang kautosan, bayong biye kekang ipagkalam, uli na ning kekang katuliran. O Ginu, ituro mo kako, ring kabaldugan ding kekang kautusan. Talakad dampo. Hallelujah, 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 hallelujah. Nuan laretang tinupad king amano, kambening pusong mayap at mapaminto, at may natili ang gaking mikabunga. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ingginuman tabi ake kayo, at kekanti muri. ama masaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginu.
Jesus nga nakaring kayang alagad, mangilag kayo karing eto tong profeta, daratang la kaya kayong makabalat kayong tupa, oningking kamatutuanan aso lang gubat ang mabangis, akilala yu laking dapatda, makapanagtal kawaring ubas karing bonggabilya at biyabas karing dapdap, alika, ing maya padutong mayap bunga, dapoting marok adutong eme pakinabangan abunga. Eya mamungang marok abunga ing maya padutong, at ene man mamungang mayap ing marok adutong. Ing balang dutong e mamungang mayap kuturan niya, at gawan panangab. Makanyan nyo lang akilala, ding eto tong profeta, king kapamilatanan ning dapatda. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Kumusta kayo? Bala mo Aliyah. Pakikomusta pa yung kasiping yon. Kakilala yo rin kasiping yo? Pakikomusta naman din kay kayong kasiping nung pakisabi kaya, how are you? I hope you are okay. And I am, pakisabing lagyo mo kayong kasiping mo. Ingat ba? Okay. Okay, sana may kilala ko rugo. Ang ako po tang lunchtime miyabe Kenny. To begin with, ating kung nga ganakang meto nga, yakobalo nung kilala yain ni lay lagyo lay. Pero eya lay, aliway lay niya, aliwarin ilayla. Ilay, makyabe yung beauty contest, okay? Aliway lay niya, not lay, not layla. Ela makyabe beauty contest, de nga doon nga rin. Ilay, makyabe yung beauty contest. Kaso yun ilay, masasyan talaga dila, uling bisaya ya ilay. At emi ayawat, makyabe yaking baryo, sumasali sa baryo, mis Pangkalawakan, mis Bakalbote, mis Katutubo, sinasalihan lahat. At kahit saang miss na ganito, ay hindi talaga nananalo kahit saang contest si Lay. At ayaw pa ring paawat. Kasi ang motto ni Lay, try and try until you die ngayon. Try and try until you succeed. Aba, uling makanining motto ng Lay, isang araw, nanalo hanggang top 5. Umabot ng top 5 si Lay sa beauty contest. At sobrang saya niya. At dahil nasa top 5 na siya, loob ng top 5, nagkaroon ng isang question and answer portion. Pakinggan ang tanong, okay? Ganito ang tanong sa question and answer portion. Nagtanong ang host, ang sabi niya, Lay, Miss Lay, what is your edge over the other candidates? What is your edge? Kalamangan. Anong lamang mo sa ibang kandidato? What is your edge over the other candidates? Iniisip niya, hindi niya maintindihan yung tanong. Sabi ng ganyan, can I call a friend? Sabi niya ganyan, can I call a friend? Sure, sabi ng host, yan, you have one lifeline and you can call a friend. At tumawag itong si Lay kay Zar. Hindi Inuzar, hindi Krisar, okay? Kay Zar. Na medyo matigas din ang dila at isang Bisaya. Sabi niya, friend, nano yung edge. O teke, aintindihan ng edge. Sabi ng Makanyan. Edge, friend, edge. Kung pilana kang banwa, ito yung edge nga ng Makanyan. Nung pilana kang banwa, ito yung edad mo nga ng Makanyan. May bahalik ya. Balo ko na nga ng Makanyan. So, Mr. Host, nga ng Miss Lay Makanyan, can you repeat the question, please? Nga ng Makanyan. For one last time, Miss Lay, what is your edge over the other candidates? Nga na, my edge, I'm 20 years old. That is my edge over the other candidates. Natalo si Lay. At hindi na siya muling sumama sa kahit ano pang contest. Dahil nagbago na ang motto niya. At pinost niya pa sa Facebook. Aba, ang motto na niya,
Give chance to others. Sabi niyang ganyan. Ba? Langya, hindi pa nananalo, give chance to others na. This is a very simple, yet often neglected, often very familiar virtue that I want you to always remember and always learn. Remember, this is not something you can acquire, but it is something you can always learn and always relearn. Always strive to learn how to be humble. Always strive to be humble. And again, remember, humility is something you always learn. Not a virtue you can acquire once and for all. It is a grace, grasya yang pani dapat anyaran kingapong Ginoo. Our gospel today says, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Beware, because underneath, some of them are ravenous wolves. And finally, the gospel says, by their fruits, you will know them. At king bunga da, akilalayo nung nino ila. And you may notice it, baka kayo mismo reta, lulub ko pisamban, akakit na kong mayap king harapan, pero po tayo kayo pala itang bulaang profeta, makasalikot king malan ning meto nga tupa, maputing tupa. Meto nga huwad a profetang makasalikot, karing mga santi ngay malan na susulod iyo. But your fruits will determine your words and actions and your intentions. You will be judged by them. So always be aware of your words, actions, and intentions. May they flow from a humble and contrite heart. By the way, what is humility? Kutam, what is humility? Maybe some of us are thinking about humility as something like thinking less of myself. Minsan balo tamo king kapakumbaban, maging mababa kalawe king sarili mo. But mind you, that is not what Christ's humility is all about. Humility is not thinking less of ourselves, as Christ did not think less of Himself. Tinuring na pamurin at balo ng Diyos siya, at mayupayaya. But Christ did not think less of Himself, but He thought of Himself less. Mababa lawe king sarili, nune may masyadong isipan at pangabalanan ing sarili mo. Remember that. Ang kababaan ng loob ay hindi iniisip mong mababa ang sarili mo. That is not what humility is. Humility is all about hindi mo masyadong iniisip ang sarili mo. Which is why we call it selflessness. Not thinking less of oneself, but thinking of yourself less. And this is the primary virtue. Tandaan niyo, poining pe kamumunang attitude. Aburi ko sanang panayong akit at panamdaman at danasan. Balang mag-serve kayo at balang darawon tayong banalamisa. Whenever we celebrate the Holy Eucharist, the primary virtue that you have to experience and you have to learn is the virtue of humility. At in tamang santong aliwa mo ingke kayong patulunan ding altar servers, ingke katamong parangalan kaniting aldo ngayon. I don't know if you have checked the Ordo or the Book of Saints for today. We are also honoring today a very great saint by the name of Saint Josemaria Escriva, a very famous saint, the founder of Opus Dei. Josemaria Escriva once said, "The humility of Jesus in Bethlehem, in Nazareth, on Calvary, but more humiliation and more self-abasement
still in the sacred host, more than in the stable, more than in Nazareth, more than on the cross. That is why I must love the Mass so much. End of quote. Ing buri ng sabihan, King Bethlehem, ing Dios meging tao ya. King Nazareth, i Jesus meging karpintero ya. King Kalbaryo, ing Kristo, meging kriminal ya. Pero King Banalamissa, even more than this, Jesus Christ, through God and through man, became bread for us. E tamo atarok ing kababan, king sobrang kababan ni nga pong Ginoo, e taya ayabot. Kababan, e tawag yung pakyabutan. Pero, kababan, amalyari mong pamarisan. Always learn this value of humility by not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. So you can think of others and Christ more. Simply mo, kapag nagkamali, magbago. Huwag masyadong hopeless. Kapag nakasakit, magpasorry. Huwag masyadong ma-pride. Kapag nasaktan, pakisabi sa katabi, tignan ng katabi. Pag nasaktan, mag-move on. Huwag masyadong malungkot. Kapag bumagsak, bumangon. Matutong mag-move on, huwag magbabad sa depression. Kapag bumagsak, bumangon, huwag tumambay. Pinagdadaanan lang yan. Pero, balo kung naman mayaning biyeyo. Balo kung naman mayaning biyenaning meto nga mag-serve. Denasan ko rin yan. Hindi naman sa lahat ng bagay, mabibigay mo ang iyong purong oo sa paglilingkod. Hindi madali, dahil alam kong marami kayong kailangan harapin sa buhay. Sa dami ng inyong mga roles na kailangan isabuhay. Hindi madali ang mag-aral, sabay mag-serve. Hindi madali na maging anak at sa mga magulang at maging kaibigan sa iba. Hindi naman madali ang inyong buhay at mas lalong alam mo kung anong yung pinagdaraanan. Hindi madali ang mag-aral, sabay may problema din sa inyong bahay at pamilya. At alam mo yan kung paano ka nahihirapan sa pakikisama, sa pangunguna, sa pag-aaral, sa pagsaserve at pagsunod. Pero sa tunay at marangal na buhay, hindi naman tinatanong kung madali o mahirap. Tinatanong kung mahalaga at kailangan. Always remember that. In true life, in a very noble life, the question will it be difficult? The question is it important? What we do is important because the church needs you as much as you need the church. Pero sabi ko pinkanita, our relationship here in the church, mo tungkol king kailangan ako ng pisamban at kailangan niya nga pong Ginoo. The primary relationship here is you love God and God loves you. Susuyo kayo, Kenny, uling kailangan na kayo ng pisamban at kailangan niyang pisamban. Susuyo kayo, Kenny, uling kaluguran niya yung pisamban at kaluguran na kayo ng pisamban. God loves you and you want to express that love to God. Mag-meeting kami kanita for this General Assembly. Kwento ko mong bagyana nung milyari behind the scenes. Kanita, alang tatango at tanggap mag-host kening General Assembly. Mabilisan, muling alang tinggap ke. Kening parokya. Ang yang balo kung dakal mag-react, even within us and among us. Balo kung masakit at magkasakit lahat, magkasakit kami. Pero, simple mo naman ang inisip ko. Masakit, pero yung kutang, maulaga. That's how we grow. Humbling ourselves in accepting voluntary suffering. I hope you are not only suffering in your lives because problems come. But I hope you also
suffer in your lives because you freely embrace suffering and get through them. Kalupa da rin ko yayo, amig sadya para king aldongay ni, balo dae naman mayan. Ating susuporta, maski kaya kaming pari. Ating may gobra, minsan feel da may etsyapwera la, da balo nung dakal datang, da balo nung naning gawan, pero lawan yo, ginawangan dalan. At syutangan keti, makatipon tang pasibayo. Bakit? Kasi ating migpakumbaba. Ating may nyawad saup, ating tepa saup. Migpakumbaba tamo, at inamin tamong kailangan taming saup ning balang metong. Maski pa rin ali altar servers, inyawad taming saup ning apong Ginoo. King Bie, tuto, masakit magpakumbaba. Masakit itang isipan masyado yung sarili mo, pero King Bie, ngakupin, ingkutang, naman nung masakit o mayan, ingkutang, nung maulaga at kailangan. Magpakumbaba ka, ban abalo mo nung makanano. So in this Mass, I invite you, as we offer this Mass, and as we install your officers, I ask you to ask God for the grace of humility for you and for them. This is your primary responsibility. Remember your name. You are altar servers. Altar servers kayo at pwede yung pagmaragulita. Pero uling servers kayo, eko maging mapagmaragul. Your primary attitude is humility. That is the fruit that will identify you among others. Amen. Ngeni gampanan tamo ing rito ning pamibayo ning pangako ning kasuywan at pami talaga ding talapanimo na ding talasuyo ning altar king vikaryato ng San Jose. Anting pamagmula kaniting rito, ding kaya nakang susuyo king Ginoo king banal ng dulang, si Claude La at ipasyag na ngeni ing karelang katapatan king karelang kasuywan, si Claude Tampo. Pakamalan kong anak, ngining umayon ng ianib, at italagay kaya kayong sarili king kasuywan king Dios, at king kayang balayan, iapse yung ngining kaya kayong katapatan, king kaya kayong kasuywan. Please raise your right hand and repeat after me. Ginong Jesus, Ginong Jesus, kambening divinong lugod ning Santisimo Sacramento, kambening divinong lugod king Santisimo Sacramento, ari ko at Ginoo, Hari ko at Ginoo, makasiklawod king kuwarap ning divinong pangaari mo, makasiklawod ko arap ning divinong pangaari mo, manigapo king grasya mo, banayam pang king mabilog kong pangatao, manigapu king grasya mo, ban ayam pangke, ing mabilog kong pangatao, para karing tagimpan ning kasuywan king banal mong dulang. para king tagimpan ning kasuywan king banal mong dulang. Ipangako ko ing pag-aralan at pamintuan ing tuntunan at regulasyon. Ipangako ko ing pag-aralan at pamintuan ding tuntunan at regulasyon, At maging tapat ko kareti ang ganaking kamatayan ko. at maging tapat ko kareti ang ganaking kamatayan ko. Ipangako ko naman ing ipanlualo ke ing banal kapulungan katolika. Ipangako ko naman ing ipanluwalo ke ing banal a kapulungan katolika, Ing Santisimo Sacramento at dingkeyang pari. ing Santisimo Sacramento at dingkeyang pari, Para ngalan ke ing Mariang Indumo, ing patulunan ding tunay tapat at alasuyo ning Ginoo. para ngalan ke i Mariang Indumo, ing patulanan ding tunay tapat at alasuyo ning Ginoo. Katatawlyan, pailalam ko ing kakong sarili king kekang kapulungan at telakad mo babo ning bato ng Pedro. Katatawlian,
pailalam ko ingka kong sarili king kekang kapulungan, at telakad mo babo ning batunang Pedro, Bakong manakit, kapayapan at kaligayan, ngeni at kapilan paman. Amen. bakong manakit kapayapan at kaligayan, ngeni at kapilan paman. Amen. Ngeni ding sablang susuyo king altar, ibayo da pasibayo ing karelang pangako ning kasuywan. Talakad tamo po. At siyo kayo pamurin kening laus king lubyo, ban isunduin kaya kayong pamanyuyo king ginu, king kayang altar. Opo, laus king lubmi. Atin ko yung pamuring sa patakamalayan, karing katungkulan na adwan da kaya kayo ding tuntunan. Opo, atin kami. Ipangako yung gampanan nyo lang miya masamas ding kaya kayong katungkulan, maging tapat kareti at biyayan ngening susunduyo, ing kaya kayong pamanyuyo king ginu at king kayang balayan. Opo, ipangako mi. Mitmo king grasya at lugod ng Diyos, sumulong kayo't isunduin kaya kayong pamanyuyo kaya, king mabilog yung puso, kaladwa at sikanan. Amen, king saup ning Dios. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king ipang at iba tamong at syubanwa, bani pabal na ing kayang bendisyon, karing kayang anak, mi pasyag king kapag nasang saywande king banal ng altar. Diyos ning ligaya, pakit na ning pakamalan mong anak, ing tunay kapurian keka, manibatan king pusong tapat at mapakumbaba. Bendisyonan mo dening kekang anak, ame kibat king pamangailangan ning kaya kaming vikaryato at ning parokyara, at mignasang italaga ing karelang sarili king kasuywan keka, anting tapat ng talasuyo ning altar. Maging tunay sanang mabunga ing karelang kasuywan, at ing kaya kaming kapurian, maging karapat dapat king kaya kang harapan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Ngeni gampanan tamo ing rito ning pami talaga, karing bayong talapan ni Muna, ning Vicariate Ministry of Altar Servers. Reverendo Padre Gian Sagom, dating anak at suwarap ning Diyos at ning kayang balen, papasyag daing karelang kapagnasan, ban panimunan niya iting kapulungan, karing miyayaliwang katungkulan, angeni, miyatas karela. Vicariate Primatus, Lee Andre Layog,
iba't king parokya ng Santa Rita de Cassia. Maiden Coordinator, Jasmine Manyalak, iba't king parokya ng Santa Rita de Cassia. Master of Neophytes, Luigi Manyalak, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Maiden Vice Coordinator, Kiana Patrice Cabilao, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Master Scribe, Reynold Santos, iba't king parokya ng Virgen de los Remedios. Maiden Secretary, Joanna Fernandez, iba't king parokya ng Santa Rita de Cassia. Maiden Assistant Secretary, Stephanie Magtoto, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Master Barsar Liam Limlingan, iba't king parokya ng Immaculada Concepcion. Maiden Treasurer Leila Gasa, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Master Custodian Angel Josh Mangalindan, iba't king parokya ng Santo Rosario. Maiden Auditor Princess Karen Manyalak, iba't king parokya ng Virgen de los Remedios. Master Liaison Riniel Lansang, iba't king parokya ng Santa Rita de Cassia. Maiden Liaison Officer Richelle Bacani, iba't king parokya ng Santa Rita de Cassia. Counselor Noel De Leon, iba't king parokya ng Immaculada Concepcion. Julian Bonifacio, iba't king parokya ng Immaculada Concepcion. Crisar Colala, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Carl Joshua Kayanan, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Eric J. Sibug, iba't king parokya ng Santiago Apostol. Lawrence David, iba't king parokya ng Santa Rita de Cassia. Joseph Frias, iba't king parokya ng Virgen de los Remedios. Andre Maninang, iba't king parokya ng Santa Lucia. Rafi Manliklik, iba't king parokya ng Santa Lucia. John Paul Kubakub, iba't king parokya ng Santa Lucia. At John Dex Simbol, iba't king parokya ng Santo Rosario. Tatanggapan nyo lang laus king lubyuring katungkulan, ang eni mipapagkalubke kayo. Ipangako yung gampanan nyo lang miya masamas din kaya kayong katungkulan. Maging tapat kareti at biyayan kaya kabanan kaya kayong pamanyo king Ginoo at king kayang balayan. King kapamilatanan ning upayang mi pagkalub kanako matulad ako ngening tatalaga anting talapan ni muna para kaniting kapulungan daring susuyo ning Ginoo king kayang altar. Matula talang ining kilalanan at tanggapan, ning kaya kayong bayong mani muna, king kaya kayong kasuywan, anting talasuyo ning altar, king kaya katamong vikaryato. Talakad tamo po. Ing Diyos, pagkalamani ing banal kapulungan kaning karampatan na talasuyo ban sumaop king makadiyos sa kapanyamban. Manalangin tamo para kareting talasuyo king liturhiya, baning Diyos bendisyonan na lang ining tatagulaling daing sarili ra, king kasuywan kaniting parokya. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king banal na kapulungan ng Kristo, para kaniting bikaryato ng San Jose, banding sablang Kristiyano, ayang pangdala ring sarili ra, antimong mabieayin, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang talasuyo, king liturhiya ning parokya tamo, bana palalaman da ing pamagtagulaling dang sarili, king pamanyuyo king Diyos, at karing kaparang tao, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kareting talasuyo king altar, baning sala ng Kristo,
Sunlagya karing pusura, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing hanggang mayango na biye, lalo na detang kabang mabiyela keti sulip. Dinawanda ing karelang sarili king kasuywan, king Ginoo, at king kayang balayan. Tanggapandasan ang ini imbunga ning pagalda, karing king alanganggang kakarinan king banwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Diyos, save pami. Pakiramdaman mo yung panalangin ng manigapumong balayan. Miras sa nakeka ing kayadwanan ding puso mi, at ipagkaluming nanong makakayap kay kami. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tampo. Kingdom at Alami ay ningkekeng sarili, baboning altar diniyemi, papanalan mo sa doon mi. Palang paninap, pangis nawami, balang isipan at taktan, balang kaburyan at kapagnasan, balang lugod at pakamal. Kingdom at middan alami, ay ningkeking sarili, baboning altar di beli, pabanalan mo sa doon mi. Alak tinape, maningyang pangmi, ibat kinggabun at pawas mi. Gawan mo lang ayin ning anak mo, at pagkabiyena ning tao. Kingdom at middan alami, ay ningkeking sarili, baboning altar di beli, pabanalan mo sa doon mi. Yatong makabalot king sablang sala, kekang lunusan at ligtas, para kaya anak mo din tangya, pusal mingen idatang ka. Kingdom at middan alami, ay ningkeking sarili, baboning altar di beli, pabanalan mo sa doon mi. Balang paninap, pangis nawami, balang isipan at daptan, balang kaburyan at kapagnasan, balang lugod at pakamal. Kingdom at middan alami, ay ningkeking sarili, baboning altar di beli,
sablang sala, kekang lunusan at ligtas, para kaya anak mo din tangya. Pusalminen idatang ka, Kingdom at need alangin. Aining keking sarili, baboning alkar limeli, pabanalan sa dalpin. Inapeatala kekayang pangni, bunganing gapon at pagalding tao, gawan mong katawan, dayang makamal, ning Ginong Yesus, paraking kaligtasan, gawan mong katawan, dayang makamal, Ning Ginong Ginong Yesus, Yesus, paraking paraking kaligtasan. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, simpang lubos mayupaya. Tanggapan na sana ning ginuiting dawon karing gamat mo, kingi kapurian po ni kalagayan ning lagyo na, kingi kasaplala, tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, migmiglalang, tanggapan mesa na itingge kaming sakripisyo, anting meto nga pamili bayan regalo, king pamidaw mi king mismong binyemo ke kami, tanggapan mi neman sanang kalam ning kekang sarili, idi nga nadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabe ke kayo, At kekon, tiat nayo ring pusoyo. makayat nano king Masalamatan tayo ang Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kaking sablang pinandet at numan ka rin o ginuba na laiba, mayupayang totoo at alanganggang Diyos. King lugod kay kayang lelanganing tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kekang pakalulo kay kayang kinabos. Kapamilata na ring anghel ating sablang koroning banwa, mitmong kapag mulalan lang sa sambarapan mo, ing siwala mimisuge sana king karela, kabang kakantaring mitmong tulaing dalit ning gekang ligaya, at ngaming pupuri. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Mipnoy aing banwa, mipnoy aing yato, banwat yato mipno, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Mapalad niya,
palad niya'y daratang Kilagyaning Ginoo, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos ang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos ang mayupaya. Pupurianda ka o banalay pa, parati mo kaming antabayanan king pamaglakbemi king kay kabaning miye. Pupurian miya naman ning anak mo Yeso Kristo at subusalmi. Paulin ning lugod na kaya kami titipunan na kami king banala pami sulu-sulu. Palino ni kaya kaming banala kasulatan at pipiraswaning tinape. Anti mo yung depata na kanita para karing alagad na karin king Emmaus. Inyang eni paniga pumikeka o malugod ang puan mayupayang ipa. Itubod me, ing banal espiritu mo, banluku ba na lareting tinapempon alak, kanita, miyalilan lang katawan, hampon daya, ning ginuming Jesucristo. At atanda na mi ba kanitang benging wayalinas at mi daon king biyana para ke kami. Kabang kasulo na laring disipulo na kingapunan, kinwaning tinape, pasalamatan na kampon pinuri, pirasunet dinwang ne karing disipulo na at nga na. Wanan yeti kayo nga at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinwaning kalis samit mong alak, pasibayan na kang bepasalamatan ng puan pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo na't nga na. Walan iti kayo nga na't minom kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayampon para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo itiking pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kamatayan mo Ginoo papasyag mi, at pangasubli mong ipahayag mi, hanggang aking datang hanggang aking datang Inyangeni o'y panglubos banal, pagmasusyan miing pamigaga na kakang Kristo ng anak mo, king kapamilataning pamaylas sampon kamatayan na king krus, delakit making ligaya ning pangasubling mebye, at liklok making ligaya king wanan mo, hanggang na po tang datang yang pasibayo'y Kristong ginumi, papasyag ming maulang dapat ning lugod mo, at daraon ming tinapi ning biyempo ning kalis ning alangangang kaligtasan. Balikdan mong mit mong pakalulo, iting pamagdao ning banal kapulungan mo, i Jesus ya mismo yung miyayin king biyena, king kapamilatan iting sakrifisyong penibala na kaya kami, bubuklat ning dalan papunta kaya ka, oy pami. O Diyos say paming mapamakalulo, ipagkalumi kaya kaming espiritu ning lugod mo, ing espiritu ning anak mo, ban mabilang kaming enimpon kapilanman karinganib ning banal kapulungan mo, ami sulu-sulu king katawan ampon dayana.
Kabang may sulu-sulu kami kaniting lamesa, pasiknangan mo kami kaming anak mong makatipon ngeni keti. Pasiknangan mo lalong-lalo na rin kapatad ming kababayat na naking biye, paulining kakaluluan ng puwan kapanamdaman at mga sakit at kapagsubukan. Pasiknangan mo kami, ikaming pari mo, kambe ng Francisco ing papami, at Florentining obispo mi. Misadsad kami sanang mitmong tula ang puwan kapanaligan, king pamaglakbe mo, at ayanin nagmisaning kapanayan na pasulong kaya kami. Ganakan mo ring kapatad mi, lalong-lalo ni Monsignor Constancio Panlilio, apepay nawa na king kapayapaan ng Kristo, ading sablang mayango na biye, abukod mong ikay makibalo king kasal pantayananda, layon pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo, tayran mo lang king kaganapan ning biye, king ligaya ning pangasubling mebye, potang miras na kami king sepo ning pamaglakbe mi keti king yato, matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa, nung kami manuknangan kambe mo manggaman king alang-angga karin, kambe ng Maria, ingwa na Virhen, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring apostol, ding martir, kambe ng San Tarcisio at San Jose Maria Escriva, at ding sablang banal, purian ampon paligayanda ka, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Amen, 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 amen. Tatayraning Espiritu ng Yesus at pasalaning kabias na ning maya pabalita, nga tamong manalangin. Ipaming at subanwa, isang banyeng nagyumu, datang ke kami, ing pamagarimu, mi pamintuani lugmo, keti sulit, antibanwa, keti sulit, antibanwa, ing kanan mi, ing aldo, biemo, ing aldongeni, at ipatawad mo, ing salami keka, anting pamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipaisawil king tukso. Nune ikabus king marok, abus mo kami king marok. Ikabos mo kami, king sablang marokoy pa, malugod mong ipaggalubing kapayapan, king panahon mi, baan king gasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya,
ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling Ning kaya kayong kerian, ating kayo payanan po ning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, say pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Mula sana babalik ding kasalanan mi, no ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyan po ang magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sanang parati kay kayungan. At kaya antimuri. Ing masayang paralan ng ting metong nga pamilya, iyang pangtangin iking balang metong ing tanda ning kapayapan at pamikakapatad. Cordero ning Diyos, Dayan ng ikang Kalob na sa milalang, diya lang hangga kaya katamang sa kasalanan ning ato. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ikaw may lalako. King kasalanan iyato. Ibibigay kami, ing kapayapan. Ibibigay kami, ing kapayapan. Ibibigay kami, ing kapayapan. Ibibigay kami, ing kapayapan. Pakamalan kong kakalaguran, nyo ing kordero ning Dios, nyo Yesu Kristo, ing lupa ning lugod at pakalulo ning ipa, nyo'y milalako king kasalanan ni yato mapapalad tamo, ikatamong mayayawos ban makirake, king apunan ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap kaya ko. Dapat ay kasmay nga mano mo, kumayop na ako. Ubi caritas amor, Deus ibies, Deus ibies. Ubi caritas amor, Deus ibies,
at karing sablatang pamitipon, king pamisagsagan, etananayon, paginakit pate kamotok ngangan sa Kristong Diyos, busal tamu, itiyang nasa. Ubiquaritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubiquaritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Canberra ding banalating mi pananan, akit mi sana ke kang kaligayan, tulami dalise at walang hangganan, tulami manatili ing kapilan man. Ubiquaritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubiquaritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Lugod ng Kristo, pitipon nakatamu, kaya magsaya at tumulatamu. Igalang at luguraning Diyos amabye, ating parang tao, king lugar na dalise. Ubiquaritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubiquaritas et
Manalangin tamo. Oy paming mapamakalulo, gawan mo kay sanang metong kang Kristo kapamilatanan iting sakramento, king laloming pamakiwangis kaya keti king yato, akwami sanang makirake king kayang ligaya ka rin banwa, anong nuya mabibi at magari manggaman king ngalanganga. Amen. Ingin tabi kay kayo, At keko, at bendisyonan na kin Diyos sa lubos mayupaya kami na rin kay kayong familia at pakamalan king biye, kay lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Kumaya kayo king kapayapan, pamatulan niyong ginu, karing pamibiyabyeyo. Salamat king Diyos. Anak mo kay kamanalangin, kay isulit kay kadaraing, saan mo din kay kasasangsing, O Maria, indunang Jesus. Anak mo kay kamanalangin, kay isulit kay kadaraing, sapan mo din kay kasasangsing, O Maria, o Ning Diyos. Manak mo kami, kang Jesus, sawap mo ibimus ang lubos, inasanting ng balita, iatadya ka rin sa lalo ka rin maralita. Anak mo kay kamanalangin, kay isulit kay kadaraing, sapan mo din kay kasasangsing, O Maria, indunang Jesus. Anak mo kay kamanalangin, kay isulit kay kadaraing, sapan mo din kay kasasangsing, O Maria, o Indong Diyos. Maya paabak po, ngayon po ganapan tamo po yung photo opportunity po per parish. Magkumsaya po yung kay Vicariate Moa Sexecom po. Next po, Santiago Apostol Parish po. Ganita na pong harap.